You welcome to Akosi TV. Like this video, leave a comment, and subscribe. Enjoy. Sisia ankasa no. Sisia na me den entoma ni kukuo. Mo se Christian ewuni. Bye. The miracle forms. When he forms ayeni na. Yaba so body na o dey abetu YouTube. Say Reverend Obofo atoka man into hu ka ni bida. Na awuni kra ne ntwempena kra amani skada. Eni eboni ayefu o. Na me kra de. Me kra de ade ya me jane say. I Reverend Obofo. Oh Reverend Obofo, why want you me nia ni o. Say o asawrade onim say me de. Me sakura Benjamin. Me ya bai fu. What I say na onim say me aso na me yan krofo mo mu hu ne ma. Ana wo ti wo ana me yaw se na be ya obi yale a obetimi asa ne yale obi ye bibia obehu hu na ma ye we nyina na want me anto ka amfa ancha me agoto ka ene want ye ko he trending ba abobo ye asi wo se beje ene bia wahu na pe na wo mpe wo yi ka ni bi ma o se ka si edoso wa wo hwe obi a wono nya hwe ma wato ka ma na de ono ma hu ne ma no oto awo ya man anu mi enti wompe dabi sade no agogo ya no mode sade no ya de tumira no ba chi osi agogo ya no nebe sade no ya de na mi se ga kwa me anam do anya ode no nentu Obofo ayakriki ayakrika wa ba ye ne obi anya no ba ye ho tutu ba ko hu na me be se no what I say hu na me be se no ba wa nya de o nyam se nchaade na wa ma wo bia ade na wompe ade no tan de nkanya ne kwaso ankanya bone but me ka se me na me bua nipa no ankasa na me se etwa bi wi asra no de ko nu aye jajimi no me de gum ise ye call life mamoto dabi sa asam na me kan me nua no on enipa no me na mabua wo ama wotimi ya ade na mabua na wotimi ya ade a ka bi abama anya me na waso ade ma me sa na se se Christian wuni ade Christian wuni Christian wuni wo de wa bon no si mi ko school na me tena chiriti mo kan ha me Christian wuni na ankasa no enti opa chesa ne na twempena uma na ni ji ye edi ne ko he me de wa ko Dubai nyina ba enti kra ye so Obofo akola bi ese ye ya akola bi Obofo so atoka ya atoka ni bi a che ni eno so na ka me ba be ka se me onu se meka media meka na Obofo enti dia bone na mja ya Obofo why the insignification according to complication and magistration body na mja ya mitime bua ma hu ni ma wa hwenkwafo ameye wo mo hwenkwafo ameye wo mo amegba na be ka cho Obofo yi we maye ni sei kasi na me checho na wa check as ma akutu wanya we kwese wasa atoba akwa ma Dr. Daniel obi ni makwala ba akọ obi ni makwala ba akọ ya friend one blow na what me to cast achewo mo na me tia say basic kwa mi ni bi boys pa said Obofo ye ba sorry be di asama power sorry dem pa sa sabi na dan ye ko no sa ye no aye mi fo saba kuma mi wey sasa no ya ko Obofo ho no sasa na me so me na ya no pulala ni na wo hwe ya wo ntimi akotoka ni bi ama yen na na say I Shatawale na wa boss Shatawale nyum kakra bi ayi frame se mi bi sha ras na ni se mi bi sha da bi o wo den sam na wo kan dia no den wo dia no den ras se mi bi sha no ensam na wo dia Obofo dia wa ye wo no ko he YouTube ho wo se wo kra dia wo nya hwe kra ma me dia na kama ye bibia nko atem bi sa wo dia on chew sa me ye ni sunsun wo hu ras mo na Shatawale wa boss Shatawale nyum mienu pe ewon wa asole dem na Shatawale aba won chen a na no so ye se wa ma no 100 million na metia me bua o me by for cassette se me ma hu ne ma sei o ma me hwe Obofo de ma kan de ya na ayi ya nteme a ya bebo me ba twempna mame won kasa me ka bibi kire me Tanchi akwa.
Tu vois les gens passer puis tu parles, chacun pour. Tu me connais où? C'est quoi? C'est les faux procès partout, vous parlez, chacun pour. J'aime pas ça. Tu as quoi? Tu me connais où? Pourquoi tu fais tout ça là? Mais pas chaud. Tu es prophète. Quel prophète? Ah, ça dit tu es pasteur. Les voleurs comme ça. Qui devant moi? J'aime pas si tu me connais même pas. Et puis tu me vois, tu parles pas. Tu as quoi? Tu as quel problème?